بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم في السلام. كبجمتوت وردفتوت ورون استغنتا ورمو دعوة إرتن وردفتن هندي كيسنو بكم جرتنت نقاف رحمن ربي إسي وجين هاجرات سنجتشا ويا هرّا رمضان قافتكو جا سقلفا بركم تكو في البافوري ففتمي لما هجرة بقى سنين بقى جيتن بقى ولينو جين سنين جتشا سقنتا واي رمضان قبي رمضان في سمنا رمضان تف شيخ كين شيخ غزالي أجتا قبل نسنف ديان نجر أجفتوتا في كبجمتوت هردفتوت وروني ورمو دعوة برتن هردفتن هندي كيسنو سقنتا كين هنقر ماتت نوجين ترانا في الراكين. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي جاء رمضان بركم تقف لبا فري فهرتمي لما هجرة بقى سنين جاي ولينو بقى نونغاي اتعان سوران وامشكينا رجيتني ورمو دعوة توبرت ساعتي كان نفكلتني بكرت نفدياتو كسنيف. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ربي نسنرها هاجالته صومنا اللي صومنا خيري صومنا بركة صومنا قمتشو صومنا نسري أمة إسلام هم دافو هاتو يتشاسي نسني حواء إن شاء الله تعالى. سجنتا وياه الراقة بنت سن سجنتا كينك وياه الراقة بنت مري واي صومنا إرتي كمان صومنا جتشون مال جتشون أمي أتشين كانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا هردفتوتا كينا بكم جرتنيتي ورّي والأرجنو في ورّك اللين سران والأجنو اللين مرتك يسنو دران درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سنتان سودان أمّن إسلاما كبيا كيس جرتني في كبيا على جرتني اللي جاء رمضان كأمتكم تقو في لبا فوري في أفرتمي لما بقى ربين سنين جه سنين جدا دوبا رمضان كان رمضان نصري دين الإسلام ربي أمتك إنهم دافو ربي هاتاسسو أقسم رمضان كان رمضان تقوم ماذا كيسا كيستي والقبة كيسا كيستي واحد إر ولي دبرا كيسا كيستي جاللتي وان دراني إر زياداتاتو ربي نفهاتاسسو أقوم ربي نو بك هدوتي قبولي يعني ججودان نوامي جرو. أقوم سر رمضان كان رمضان تفرقا كيسا كيستي الدام بيان مقا أدى كيستي والاتباسا كمساجد أدى اتصالات الرب نوران تاسسيني رمضان ألتو نبني والاتق أبامو تبرباتي سادا رمضان كيسا مال هيادا مسجد كيرتي والاتق أبامو جمعة في جمعة الرتي والاتق أبامو صلاة تراويها الرتي والاتق أبامو مقا أدى والاتباسو ديسو مقا أدى مسجد أدان قودتو ديسو برباتيسا كنافو أكما ربي نون جده مقام ربي نوامي كان أول وامني هو سماكم المسلمين جده مسلم ما دان نوامي أكما سان أمس مؤمن توتا جديتي إنما المؤمنون إخوة مؤمن توني أبولي يعني جديتا كت ربي نوامي مقام ربي نوامي كانان واممني رمضان تقوم ما دان مساجد هندتو نموتو osoo maqaa walitti hin baafne osoo kaanii fi kaanii waliin hin jenne warra soomu rabbi nu haa taasisu. Akkuma isaan ammas waan garii waan odeeffamu waan takka namni gariin meediyaa irratti odeessu laaluun barbaachisu. Ummanni islaamaa gosaanillee addaan hin qoodamu.
sanii miti wanni ilaalame aslii islaamummaadhaa keessatti bifaanillee addaan hin qoodamu naannawa qubatuunillee addaan hin qoodamu addaan qoodamni isaa islaamummaa fi kufrii qofa eega islaama ta'e islaamni hukmima tokko qaba baarakallahu fiikum aqiidaa takkitti waan qur'aana tokkochatti amanuuf ka'abaa takkitti waan garagaluuf addaan wal qooduun barbaachisu ka biyya keessa jirtanillee ka biyya ala jirtanillee wal qabadhaa tokkummaadhaan ramadaana kana keessa rabbii keenna kadhannee hamtuu rabbi nurraa haa deebisu dhukkuba kanallee rabbi nurraa haa fuudhu akkuma san ammas biyya teennallee afaan tokko rabbi nu haa taasisu biyya nagahaa biyya namuutu bilisummaadhaan keessatti jiraatu rabbi nu haa taasisu jecha namni martinuu du'aa'idhatti jajjabaadhaa shahrul afwi wattasaamuh ji'a irra waan maraa walii dabran ji'a akkasii rabbi nu haa taasisu nutilleen gammanne isinilleen gammada warra gammachuu tanaan soomee ramadaana kana keessa khayrii guddoo walitti qabatee walitti deebi'u rabbi nu haa taasisu isiniin jedha sanitti aansuudhaan gaafiin obboleessa keenya irraa dhiyaate sooma jechuun maali jechuudha akka afaan arabaatitti sooma jechuun mutlaqul imsaak homarraa of qabuudhaan sooma jedhan akka lugaa afaan arabaatitti haasawarraa yoo of qabdellee akka rabbiin hoyte maryam irraa nu odeessu inni nadartu lirrahmaani sawman soomni isiin achitti jettu suni har'aan tanan dubbadhu nama tokko hin dubbisu jechuudha haasawarraa yoo of qabdellee soomuma dalagaa wahii irraa yoo of qabdellee soomuma hatta deemsa deemturraa dhaabattee yoo deemsarraa of qabdellee imsaaka mutlaquma imsaaka kanaan sooma jedhan akka afaan arabaatitti ولكن اصطلاحا أمان تنا ربين صوم نونجلو صوم نركني أركان الإسلام ما كأفريز صوتي كجن كانتي مالتو اتفاد أميو جدان صوم جتون اصطلاحاتي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية صوم جتون أكان اصطلاحاتي ربين قبروا أتي ربين قبروا ريجيمي متججة uf qal'isuudhaafi miti jecha takka nyaatatti hajamuu dhabuudhaafi miti jecha rabbiin gabbaruudhaaf uf qabda uf qabiinsi ati uf qabdu kuni uf qabiinsa rabbiin gabbaruudhaaf jecha rabbitu uf qabinaan jedhe jechuudhaaf jecha kitaaba isaa san jala butamuudhaaf jecha rasuula kanatti si ajajan soomanii akka itti sooman si garsiisan kana hordofuudhaaf jecha ati rabbiif jecha uf qabu ibaadaa rabbiitiif maalirraa uf qabda waan sooma balleessu hundarra nyaatarraa uf qabda dhugaatii irraa of qabda dubartitti hidhamuu irraa of qabda waan soomani balleessa jedhamee mufsidaata soomaa waan jedhamu mararraa of qabu eessarraa haga eessaati of qabiinsi kun min xuluu'il fajri thaani fajrii lama tokko ka azaana awwalaati ka azaana lammataa ka isa keessatti nyaanni haraama ka isa keessatti salaatuun baqqa'u kana ka fajru saadiq jedhamee beekamu kana fajrii dhugaadhaa ka bari'e jechuun nuuf garsiisu mallattoo ta'u kana bahiinsa isaa irraa qabee haga aduun gadi seentutti hagaduun gadi seentutti ma'anniyya ibaadaa kana rabbiif dalaga jechuu niyyatuudhaan waliin niyyatte rabbiif jecha nyaata dhugaatii kanarraa of qabdee sa'atiin akka amma jennu kana fajrii xulu'a fajrii ta'anii irraa hagaduun gadi seentutti of qabutu sooma jedhamaa jecha kanaafu ma'anaan soomaa maarree nyaata dhiisuu fi dhugaatii dhiisuu qofaa miti jecha tadriiba uf godhuu jecha lubbuu ufii qulqulleessuu jechaadha kanaafu sooma jechuun gabaabinnatti akkana fakkaata baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى حاجلته وتسورة صوم اتمل كون هندا تاج جرا جرومان صوما في رمضان مال صومني عبادة ركني تاتي أكما ربنا آية إساء كيست جدو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم جرا كتب عليكم الصيام صيامني أكما معنا أما همنا كانت ربي انقبروا بججوف أفقبوا كان ربي بجج أفقبوا كان جاء كم كيس أفقبا ويتجرى رمضان جاء كيس أفقبا سني رمضان جاء صوم يجري أفقبوا دا صوم رمضان قفامي تري رمضان أنا اللي نجرى 6 شوال صوم تجرى اثنين في خميس صوم تجرى صومني أكم عبادات التو رمضان قفامي تي سنة كاملة كيس جرى
ولكن كيسا كركني تهكون جاء الألمان كان كيسا كم يوجن رب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جدي شهر رمضان جديدي جيني سوما إسنين جنسون كاسوم إسن الرتي درقمته إسنين جنسون جاء رمضان ينكم مكاجي أكناتي ججادا جيوتا الألمان سلا جرتو كان كيسا رمضان نكون مكايساتي صومني إبادة إسا كيسا دلقان كان ججادا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. صومني بركم واجبتين. صومني أمتا لمتا كيسا دركمته نساء كوني ولي قال علماءاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى رمضان سقليتي كصوما أمتا لمتا هجرة الراجة رسول صلى الله عليه وسلم مدينة قالني أمتا لمي صوتي دركمته بارك الله فيكم كوني ولي قال أمة إسلامات. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. حكمان يوكان سببين اتصومني أمة إسلام رت دركمة تهف يوكان واجبة تهف مالي. حكمان عبادة كيستي حكمان بكمو في بكمو دبول لا لما دامتي يو حكمان لين كبيكم تتاتي تولتي yoo hikmaallee kaballaallu taate waan rabbiin nurratti dirqama godhe san hikmaa isii beeynuu wallaalluu dalaguun dirqamuma kenna. Ibaadaa garii hikmaan isii beekamaadha. Garii hikmaa isii rabbuma tokkochatu beeka malee beekuun dandahan. Duuba hikmaa soomaa kana rabbiin itti nu akeekee nu himee jira aakhira aayataa keessatti. مال ويتجد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويتنونجد لعلكم تتقون نونجد أك إسن تقوى ربي إسكيس كسبتنيف ربي درك أما إسن الرتي قد ججا مالي في جاء كل تكو كنا نياتا ترتي جاء تكو رمضان كان كيستي لينجي سفرتا leenjii kana keessatti rabbiin waa hedduu sii tahee jira shayxaana sirraa hide nafsiyyaa ta'e sababa soomaa kanaan ka shayxaanni majaarii isii mara keessa deemee hamtuu irratti nama jaynoomsu sababa soomuu kanaan kunilleen hin laafe karaan inni keessa akkasitti gulufu sun illee itti dhiphate sababa namni waan mara nyaatee waan mara dhugee hin jenneef sa'aa dheeraa waan namni nyaatarraa of qabee jiruuf kuni duuba sodaa rabbiit nama kassabsiisa jecha. Sodaa rabbii kanarraa argatta jechaadhaatiin kun. Sodaan rabbii ati kanarraa argattu kun taqwaa jechuun maali? La'allakum tattaquuna ka rabbiin nuun jedhu kun. Sodaa rabbiiti jechuun al-khawfu min al-jaliil. Rabbii guddaa si uume san irraa sodaatuudha. Ati bakkuma jiraattee jiraattu. Halkan tahu, guyyaa tahu, baya jiraattuu dhiya jiraattu, nama waliin jiraattuu kophaa jiraattu al-khawfu min al-jaliil. Rabbii si uume san na arga, na dhagaya. haala an keessa jiru hunda beeka jette rabbii san sodaatuudha taqwa wanni jedhamu wal iimaanu bitanziil waan rabbiin buusetti amanuudha kitaabaaf sunnaa rabbiin buusetti amanuudha wal qanaa'atu bil qaliil waan rabbiin sii kenne sanitti aminfatuudha alhamdulillah irratti jechuudha ilmi illee haga rabbiin sii kenne irratti rabbii kee shakkartee rabbii kee galatoonfatuudha ilmaan illee haga rabbiin sii kenne irratti rabbii kee galatoonfatuudha aminfatu jecha qanaa jechuun haga argatte san irratti qooda rabbiin sii qoode kana jaalatu bareeduma keessatti illee homa rabbiin sii qoode jaalatu duniyaa keessatti illee homa rabbiin sii qoode jaalatu naannawa keessa qubattu keessatti illee homa rabbiin sii qoode kana jaalatudha jechaati wayita kana maarre taqwaa jechuun akka kana wal isti'daadu nuqtaan afraffaadha liyawmi rahiil gaafa duniyaa tanarraa deemaniif kurfaa'uudha maarre waan kana kalimaat akkatti la'allakum tattaquuna rabbiin jedha kana keessa waan hagana bal'atu kanatu jira jecha maarree soomni wanni nurratti dirqama taheef akka sodaa rabbii kana nuti kassabne waan rabbiin nuu kenna irratti illee shukrii itti goone akhiraa saniifillee kurfooynuu fi galaa godhannee jecha ramadaana kana keessa ibaadammaan keessatti walitti hin qabamin hin jirtu ibaadaa mara keessatti akkanatti walitti hin qabamu ibadaan badanaallee keessatti walitti qabamte ibadaan maalaallee keessatti walitti qabamte zakaatul fitritu jira akhirattillee zakaa as keessa baafatuu fi kanullee osoma jiru osoo iftaara saa'imaa irratti illee shari'aan kaaftee osoma jiru
زكاة الفطر كدر كمان مررت قوتة تجير زكاة أعمال سلا كراهن داندلغان as keessatti ramadaana kana keessatti walitti qabamte kana mara ramadaana irraa haa kassabnu jechuudhaaf rabbiin nurra kaa'ee jechuudha baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم مه صومني أكاتا تواجهته في فضلي سبب ساتس إجدو بني فضلي إنما يسصوموه فضلين نما صوم كنا صومه تقولما متي فضلين صوم كناتي في فضلين نمن إسا صوم أرجت اللي وأنت كلما متي تكفى رمضان كان فضلي إسا ربين إسا كنرا ربين قرآن إسا كيس بوسي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جل سورة دخان كيسة اللي إنا أنزلناه في ليلة مباركة جل ليلة القدر كيسة تبوف نججون ليلة القدر رمضان كيسة جرتي دوبو إتكانا جين كن جاء كبجما جاء ربين صدرك إسا قدس ججا أكما سان بلبلت جنتاني بنمتي سديتانو بلبلتي تيبداني شفمتي شياطين نسكيسن هدمتي كل مرتي فضل إساتي إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين كرواية بخاري كيست الفتي بلبلت هلاتان جنتاني باتنا نمتي تيبداني شفمتي أكما سان أمس شياطين اللين مردان إسي وانون إسي نهد أماني جتشا أكما سان فضل إساء إلى رب ليلة القدر خير من 1000 شهر جئكما أول كصدر كان إسيد آغو كفضلين إسيد جئكما أول أمتا سديتمي سديه بجاء فروانغه وان حقنقه ربين فضلي قداكنا إسا كيسا كاي فضلي قداكنا ليلة القدر أشهر الأواخر كيسا ترقمتي أشهر الأواخر كيسا قري كيسا تئر أرقمتي ججورتو جرى بارك الله فيكم سنبقى ليلة القدر تدبتني أما في ليلة القدر رمضان كيسا جراتون لين فضلي رمضان نكون قبر راي دوب فضلي نما إسا صومي هو حصول المغفرة لمن صام ولمن قام ليلة القدر صدر كان سديتي قول ربي بكتنت صدر كان درا نما صوم كان صوم فضلين إسا مالي ونن أرغت مالي وجني رسول نهماني جران حديث أبي هريرة كصحيحين كيستي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه نمن رمضان صوم ربت أمنا هالتهين أجري إساف دبة مكان هن أرقت أجتشار قوم سهالتين نمن رمضان صومي غفر له ما تقدم من ذنبه بل ليس إساء الروان دبر ربين إساف إيسي جدا بل ليس دبرت مرق إكتجتش نمني إيمانا واحتسابا نتي نمني ربي بجتش صومي كنما صومي فضلي نمني صومي أرقت نمني ليلي إساء دابته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني دابت اللي ليلي كدابت ججا تراويها كصلاة ججا نمتج هل كان إساء كانت آبته ربت أمنا حالته إيمان شرط دوام مرافو يو إيمان ننجراتين وان الرتوى ولت سيقف من هنجيرو أجري وان كان رب الرا أرجع جتشو راف نمني هل كان رمضان كان كيس دابتا به غفر له ما تقدم من ذنبه كان اللي بلسا إساء كدبرت ربين نديسا جدا دوب رابط هل كان كيستي نمني ليلة القدر دابت أما اللي كيستي كوبا شريان سدبت تجرتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن بكتنتي نمني إسا صوم اللي نمني ليلي إسا دابت اللي نمني ليلة القدر إن كيس دابت اللي ربي بلس إسا تدبرت إسا إيسا ججا ويتكانا فضلي نمتج صوم اللي هغنغا فضلي رمضان سني اللي هغنغا ججا كما سن يبدر راتكموت إسا كيس جيرا gammachuu wayta fitriidha namtichi gammadu kadhaa wayta san kadhate rabbiin isaaf qeebalutu jira
gammachuun takka wayta sooma oole kana galgala furu gammachuun takka ammoo wayta rabbi isaatiin wal qunnamu maaliif jennaan namtichi kun nyaatallee dhugaatiillee waan lubbuun isaa feetullee rabbiif jecha dhiiseet rabbiin jazaa isaa ofuma bira godheef. Hadiisa biraa keessatti illee hasanaan dachaa 10 galfamti jechuutu jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Toltuun dachaa 10 galfamti achirraa ilaa 700 ضعف haga dachaa 700 قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. أكن يجونه هم الرسول صلى الله عليه وسلم. دلقان المنما هندي دچا تاتيفي تلتو تكيو دلق قرآن كتب ما في أجر هذا دچا دب تربات التنم تجاب كتبمتي أكما يقين نساتي في إخلاص نساء والجالون كتبمتي في ربين حديث قدسي كيست أكجل إلا الصوم صوم مليجل صومه فإنه لي صوم نكون نافي ناجتشا نمتج كوني واللبون إسافيتهم دراؤف كبه وأنا أجزي به أنمت غلط إساء غلچا في دنان صوم أنمت غلچا جل دچا دي بطرباسني أولي كان رب ممليه نمومان بيكي تكو انجرو مخلوق نتكو بيكي انجرو ربين أرجان سني ولين دبتو دا ولين دچا دي بطرباليني أرغا توري وان برادة لغي كسوما كان أنمت غلچا جچا دي بطرباسني متي كان أجرين إساء إنما هم بيكا مجچا إلان سني نمتج كون وان أجري كان أرغتو في دنده يدع شهوته وطعامه من أجلي واللب إسافة هندا ورتهنا نيات تهنا دغاتي تهنا واللالو برباچسو تهنا كان هندا نافجچ ديسجچ كنافو كونلين صدركا إن قبر راهي أكما سن صدركا نمني سوما كان أكان سومي أرغتورا سهل بن سعد الراديس ودي فمكيسدي رسول صلى الله عليه وسلم جنة كيسا هلا تكجر جران هلا ريان جرام والرسوم قياك يا ما باب الريان سنين سينان جان لا يدخل منه أحد غيرهم إسام مليه هلا سنين نمني براك سينان جرجان أكنان فضل صوماتي في فضل نما صومي اللي تقول ما متي أجري كان هندا والرئيساف جتش صومي أكن الرابر باچ ستي صومي أرغت ربنا هاتاسيسو مرتنو اتمرتفادا اتججبادا فرصادا هيرين ديبيني بردين قدا يونا نم تقو في لمان صلاة ترى مسجد أكو الرا دوغمنة ترى ربي بران هجنا ولتنو ديبيسه تنالي الحمد لله جدا هج هفتلي ربنا الرهافودو وانجيرو كان اتججبادا سامدا رمضان دفوان دفون بينو رمضان دفو أنافتهن ديبنا فين ديبنو يجون بينو أتتبوليتي اللي اتمرتفاد واتكبوليسال اللي اتمرتفادو سامدو حقا جرتو كان سامدو ميدان اتدلقتني في ميدان خيرين كيس سجيفتو رمضان نسيدو في خيري تنا فرصاتنا هندا سامدو سنجنا بارك الله فيكم أكو مسان دعائين إسا كيسا كرتن اللي نكيبلمتي وفي اللي كرتو متا كيتي في اللي إلمان كيتي في اللي كرتو obboleeyyan keetii fillee kadhadhu biyya teetii fillee du'aayii kadhadhu du'aayii nas keessa kadhatanillee wayta fixrii wayta sooma furan kadhatanillee du'aayii qeebalamtuudha baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رهاجالته ما شاء الله واي فضلي صوماتي في فضلي جينكم قبو هدو كيس ديمتني نوتويتني أجري نمني سن أرغتوس نوتويتني جرتني مي أكسما نمني بيكا soomuu dhabe beeka sooma dhiiseetiin hin jedhe hoo ajju wuzriin isaa hagamgaa maasiyaan isaa hagamgaa maasiyaan isaa haguma wanti inni balleessu kuni ga'u geetti wanti inni balleesse kuni haguma wanni inni balleesse kun geettu geetti wanti inni balleesse kuni maali ramadaanni kuni qulnaa ruknun min arkaanil islaam rukni arkaana islaamummaa irraa tahe يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 إسلام مان هندشن الرتدابت جان هندشن الرتدابت إسلام مان تون هندشن تون شهادتين نيدا إيجا شهادتين نيتي صلاة
idan wanni kun wanni aslitti gadi qabnee laallu barbaannu wanni soomni kun waliin lakkaayamaa jiru hundee jedhamee ka inni waliin lakkaayamaa jiru kuni maal inni jenne yoo laalle shahaadaa fa'a waliin lakkaayamaa jira ka yoo isii dhabde ati islaamummaa keessaa iyyuu baatu salaata waliin lakkaayamaa jira salaata yoo isa dhiifte kaafira taatu Allah zakaa waliin lakkaayamaa jira ka duniyaa ta'e keessaa kennamu soomni kun rukni afreessooti maarree ati islaamummaa tana bakka shanitti qoodamte ramadaana kana wayta dhiiftu ruknii tokko diide jecha ruknii islaamummaa irraa tahe tokko diide shari'aan waan hin dandeenye keessatti itti sin dirqine yoo dhibamte dhibeedhaaf sooma dadhabdellee furmaata sii lafa keettee jirti yoo imala deemte imala saniif soomuun kasitti anjahuu dhabullee taate shari'aan furmaata ati itti furmaata godhattu lafa sii keettee jirti yoo ka dandeettu taate yoo ka biyya jiraattu taate yoo biyya jiraatu sanii waliin sooma kanarra dandeettii qabaatte akka soomtu dirqama sirra keetti dirqama kana hunda cabsitee osoo ganduma jirtu osoo nagama qabdu osoo safaraaf imala deemelleen himanne yoo ka balleessitu taate rukni islaamummaa irraa tahe diide akkasitti beeki jechaadha baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم مه صومني نم أكملت درقمتا صومني نمني تدرقمته نما إسلامته ككافر انتهن كعقلي قبو كامرات انتهن نما بلغ كإجولين تهن درقم الرتي تهو دافجة جادا nama dandeettii soomarratti qabu kadadhabaan tahin dhibeedhaaf takka manguddummaadhaaf nama biyya jiru ka musaafiran tahin nama waan sooma nama dhoggurraa qullaa tahe akka hiidiif nifaasiidhaa kan qabne waajaha agaasiititti waajaha lakkaa'ee jiraam ulaagaa jahan kana nama qabaatetu soomni itti dirqama ta'a ulaagaa lamallee itti idaannee 8 hin gahuudhaaf ta'e tokkoffaan islaamummaadha islaamummaan shartu wujuubin wa sihhaa shartiin inni dirqama namarratti ta'uun illee islaama ta'uudha yookaan dura islaamahutu barbaachisa osoo soomillee namticha kaafiraa sanirraa amma namni kaafiraa gariin warra islaama keessa jiraatu warra sooma kaamila soomutu jira laa hin qeebalamu soomni akkasii hin qeebalamu maaliifi dura iimaanatu hin jirre kareefuu jennu sun man saama ramadaana iimaanan billaahi azza wa jalla awwalan kanaafuu soomullee irraa fayyaan ta'u kanaaf shartii sihhaatilleedha shartii wujuubaatillee waan jedhaniif kan aqliilleen akkuma sani namticha maraataa yoo tahe rufi alqalamu an salaatiin yaani nam sadi qalamni irraa fuudhame sanirraa tokko maraataadhaa gaafa fayyuutitti maraataan kun yoo soomellee irraa fayyaan tahu maaliifi soomni niyyatti hajama namtichi maraataa tahe niyyaan qabu niyyaarree aqlitti rarraati kanaafuu niyyaan isaan jiru kunilleen shartu wujuubin wa sihhaa shartii soomni dirqama namatti tahuuni kayoo soomanillee namarraa qeebalamu inni sadaffaadha nama baaliga nama guddaa tahuudha nama amata 15 gahe takka ammootu yoo dhiira tahellee yoo dubartii tahellee nama ihtilaamni itti dhufee bishaan namni irraa uumu sun irraa bahe dubartii yoo taate ka haydiin itti dhufe takka ammootu jarri lachuutu dhiira tahuu dubartii tahuu rifeensa nafa saalaa irratti margu kana kama garse akkana yoo taate namni waan sila ballaganiin kana hunda yoo ballagee nama guddaa tahe soomni dirqama itti taha kun amma shartii wujuubaa qofa dirqama namarratti tahuudhaaf baaliga tahutu laalama walaakin ijoolleen soomtu irraa fayyaa tahuu qofaa miti barsiisuu fi itti ajajutu haadhaaf abbaa qabata sahaabaan rasuulaa ridwaanullaahi ta'aalaa alayhim ijoolleen soomsisanii yoo ijoolleen beeloytee bootte waan taphattuun itti kennanii shaagalan akka isiin beela san dagattu jedhan kanaafuu warri biyya ambaa jirtanilleen warri biyya keessa jirtanilleen biyyuma jirtanuu jiraadha ijoollee soomuu dandeettu akka soomtu godhu ijoollee guutuu soomuu hin dandeenyellee hawwisiiftanii ilaa alal aqalli jedhan ulamaani nisfii guyyaallee yoo soomtee dadhabdee karatti waaree yoo nyaatte haga san sooma barsiisuu jechuudha waan fuuldura itti deemuuf jecha ulaagaan afraffaadha alqudratu ala sawmi sooma dandahuudha yoo dhibeedhaaf dadhabe yoo maanguddummaadhaaf dadhabe soomni waajiba ittiin tahu jecha maaltu irra jira duuba jecha itti dhufna
inni shanaffaadha al-iqaamatu dirqama soomni namarratti tahuudhaaf biyya jiraatuudha qaba namtichi biyya teessoodhaaf taa'u san jiraatuu qaba yoo musaafira karaa deemu taate soomu irraa fayyamata walaakin soomni dirqama ittiin ta'a furuu danda'a jecha furuu danda'a sahabaan rasuula sallallahu alaihi wasallam rasuulillee ka waliin jiran soomanii karatti dadhabnaan furanii illee jiran kuraa alganiim geennaan soomni namarratti ulfaati jedhanii rasuulatti himanii eega gar asraatitti achi kalaayan rasuulli bishaan dhuganii namni illeen bishaan dhugee fure dadhabanii karatti itti ulfaate soomni ni jira jecha sahabaan rasuulaa warra soomuu fi warra furullee walirratti ni eeybessan yaani ruksaan shari'aan namaa goote qabatuulleen osoo bareeda tahu soomuulleen ima jira yoo namarratti hin jabaatin jecha ka rasuulli ulaa'ika al-usaatu jedhan sun leysa min albirra soomu fi safar ka jedhame suni nama dandeettii hin qabne ka uf dirqee uf miidhu jecha itti uf miidhuun barbaachisu shari'aan haga dandeettu irratti dhaabatuu barbaachisa jecha idan haga asitti ulaagaa shanii ulaagaan jahaffaadha al-khuluwu min al-mawaani' waan sooma nama dhoogurraa qullaata waan sooma nama dhoogutu jira kayoo soomtellee soomni kee fayyaan taane ka soomuun keelleen baqqaan suni maali dubartii takka yoo haydiin irra jiraate haga haydii san irraa citutti soomuun isiidhaan tahu soomtullee fayyaan tahuuf dhooggaadha akkuma san yoo deettee dhiiga dayaa irra jiraatte sunilleen soomni waliin fayyaan tahuu jechuu kun shartu wujuubi nasiha akka aqlii fi islaamummaa dhaasanii shartiin namatti wajjabuun kanarraa qullaa tahuudha soomtullee fayyaa irraan tahu jechuudha osoo haydii sanii waliin hin soomettee soomte inni ammallee yoo inni argamin soomni namaa fayyaan taane kun shartu sihhatin faqat lamaan amma dhufu kuni shartii sihhaa qofa shartii waajiba namatti tahuutii miti shartii yoo soomte si argamuuti suni maali inni torbaffa an-niyyatu niyyaan shartu sihhatin faqat shartii yoo soomte niyyaadha yoo soomte soomni kee fayyaa ta'a yoo ambumaa waliin akkatti qoqa oolte soomni sirraan argamu niyyatu barbaachisa niyyaa barbaachisa jecha guyyaa maraa ni niyya tabaarakallahu fi guyyaa maraa niyyatu barbaachisa jechuudha galgala wayta magriba salaatirraa sooma boruu kanan soomachaa qalbimatti niyyatu afaanii wanni jettu hin jiru niyyaan barbaachisaadha rasuuli sallallahu alaihi wasallam hadiisa beekamaa keessatti innamal a'maalu binniyyaat dalagaan niyyaa qofaan argamte jechuudha haasilatun binniyya niyyaa qofaan argamte niyyaa malee hin argamtu ibaadaan niyyaa malee hin argamtu aadaa fi ibaadaallee addaan baasuudhaa fi jidduu ibaadaa lamaanillee addaan baasuudhaa fi niyyaa wanni godhameef kanaafu sooma fardiidhaa sooma jetta osoo sunnaa taate sooma sunnaadhaa soomachuu niyyatta osoo nazrii waan qodhaa gootu taate sooma qodhaadhaa sooma jettee niyyatta akkatti jidduu soomallee addaan baasuudhaaf jidduu fardiif sunnaallee addaan baasuudhaaf jidduu aadaaf nyaatarraa of qabuutii fi ibaadaa rabbiitiif nyaatarraa of qabuullee addaan baasuudhaaf niyyaan kuni godhame jechaadha niyyaan shartii sihhaadhaati shartii wujuubaatii miti akkuma san inni saddeettaffaadha shartii sihhaadhaati kunilleen al-imsaaku anil mufaxxiraat waan sooma balleessurraa of qabu osoo sooma niyyattee galgala bulte wayta sa'a afurii fi sa'a shan gahe osoo bishaan dhuyde irraa of qabuu dhabde soomni kee hin tahu shartiin soomni kee sahiha tahuun akkuma reefu taariifa soomaa keessatti jenne min xuluu'il fajri thaanii ilaa guruubi shamsi fajriin thaaniin bahuu irraa kaasee haga aduun gasseentutti akkuma rabbiinuu thumma atimmu siyaama ila lleyli nuun jedha eegasii sooma guuttadha haga halkaniititti halkan san rasuulli wayta nuu fassaran hadiisa keessatti dhufee wayta nuu fassaran maal jedhan idha aqbala lleylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa faqad aftara assaa'im wa gharabat ash-shamsu jechuu jira riwaayaa garii keessatti yoo halkan achi garagalee guyyaan achi garagalee halkan as garagalee وغربت الشمس أدون قسنت فقد أفطر الصائم ويتين صوم اتفرن جيت جادا ولاغا سدتن كان غوتتوك أبنامني تقو صوم نساء صحيحته جدا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى عجلته وبائن وطويتني مي اسمه كيسة وصوخنا رمباني وري أزري لان هي كان هو أكملت ديبس وانكا أزري فياتنا أزري جهاد برتيتنا أزري دياتنا sila dura wanni sooma balleessu maal jenne osoo isatti dhufne bareeda garuu rakkoon qabu na warri qadaan isaanirra jiru qadaa kana baasuun dirqama waytetti tahu qadaa kana akkaataan itti baasan wal dhaba akkaataan qadaa itti baasan jecha
namni kuni wanni sooma inni balleessee maali jechuutu ilaalama. Yoo sooma balleesse namni tokko sooma tokko yoo balleesse maaliin balleesse sooma san jechuutu ilaalama. Namtichi tokko yoo ka'ee sooma kana warruma ofii ka duraan halaalaa kanatti dhaqee guyyaa ramadaanaa keessatti nahaara ramadaanaa keessatti saniin sooma balleesse guyyaa balleesse san qadaa baasuun isatti dirqama ta'a. Sanii miti itqiin raqabaadhaa silaa isaan jalqabama akka aayataatitti raqabaan biliseessan amma waan hin jirreef guyyaa 60 walitti dhaabee soomuu qaba guyyaa san kafaluudhaaf jecha. Yoo sooma san kan dandeenye taate nama 60 nyaachisuu qaba. Cuuf haga nagaya waan ati balleessiteen tulaalamu. Tayyib yoo wanni ati sooma san balleessiteen heydii ta'e hoo heydii itti dhufee balleessite sun qadaa qofa baafti. Yoo dhiini yoo ramadaana keessa deettee saniif jecha sooma balleessite hoo sunillee qadama qofa kafalti. Yoo musaafira tahee imala deemuu san qofaaf naaf bakka jedhee nyaate hoo xaayiraa gubbaallee haa ta'u sa'aatii 2 qofallee haa karaa deemu mashaqqaaleen haa jiraatu baatu shari'aan isaa baqqaasiftee jirti. Namticha musaafiraa furuu shari'aan baqqaasiftee fi jirti. Marre yoo saniif jecha fure kunilleen qadama qofa ofirraa baasa. Dhibamaan yoo dhibee isarratti jabaatu ka dhibamu taate saniif yoo fure kunilleen qadama qofa ofirraa baasa. Akkuma san dubartiin hoosiftu yoo lubbuu ufii irratti sodaatte takka lubbuu ufiitii fi daa'ima isii irratti illee sodaatte saniif jecha yoo furte tunilleen sahiihni qadama qofa baafti. Namni uzrii malee fure uzrii ma tokko malee yoo fure bishaan dhugeetu haa furu waa nyaateetu haa furu uzrii ma takka malee waan jimaa'iin tahini ka jimaa'iidha yoo dubartitti idame san hukmiin kareefuu jenne sani uzrii malee yoo sooma kana balleesse qadama qofatu isarra jira akka reefuu jenne san rukni islaamaa diigee tawbaa jajjaba isa barbaachisa. Tawbaa jajjaba gara rabbii isaatti deebi'ee boo'ee rabbii ofii kadhatuudhaan waliin raajihni qadama qofa baasa jechuun. Warri gariinnuma hurmata ramadaanaa balleesse akka namtichi balleesse akkuma namticha warraa waliin rafee sanitti ji'a 2 soomuun isa qaba warra jedhetu jira. Garuu sahiihni jecha ulamaa akka amma jennu kana raajihni qadama qofa baasuudha. Tawbaa jajjaba gara rabbiititti tawbatuudhaan waliin. Namni sooma kana dadhabbii maanguddummaatii fure takkaa dhibee walitti dhaabataa tahee fure akkamitti qadaa baasa? Ofirraa nyaachisa moo qadama eeggatee gaafa danda'e fura wayita jedhan nama dadhabaa kana bakka lamatti ilaalan dura. Ajziin kun dadhabbiin kun mu'aqqati moo daa'imi? Dhibeellee yoo tahe dhibeen kun hal alladhi yurjaa bur'uhu waan fayyuun isaa kajeelamu moo waan fayyuun isaan kajeelamne? Dadhabbiin kun dadhabbii irraa deemuu hin dandeenye akka nama maanguddummaa keessatti honga gaheefaa nama maanguddoo qadiima yoo tahe ka achi as deebi'ee sooma hin danda'a maatii jechuun isaan kajeelamne kana addaan baasan. Maali? Namtichi dhibeen isaa mu'aqqata ta'e waggaa tokko waggaa lamallee walitti dhaabatee haa nyaatu suni gaafa dhibeen irraa deeme qadaa baasa. فعدة من أيام أخرى كما ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كوني غافين كوني الدود الدبيا ولا دبين تكو دبامي في أمات تكو أمات لمولي أنسى دبين كوني الراكو دي ديف جتشا وفي الرانيا تشيسون هم بك أو كان أما اللي هو بدا كغاري تغدي نمني غري يو أمات لما أمات سدي ولت آبي سومو ددبي وفي الرانيا تشيسجد وفي الرانيا تشفتو اللي سر رامبهو وفي الرانيا تشفتو في اللي سوم نسون سر رامبهو maaliif dhibeen kee hin fayyita jechuun waan kajeelamuun amata 3 illee amata 4 illee tahu nyaatteetuma achirraa gaafa rabbiin si fayyise qadaasan akka dandeettetti ofirraa baafta. Yoo ammoo namtichi nyaachisuun isaaf baqqa'u kamire maanguddoo guddaa yoo ta'e dubartii illee taate akkasuma maanguddoo nama guddaa yoo taate balagal hadayaan yaani waan itti hasan kanaawu kan beeyne halkanii guyyaa yuka hedduu addaan hin beeyne ka yaani takka huwanni sun ka isaan miidhu yoo taate tamyiiza wahii kan dandeenye yoo taate kuni irraa nyaachisan ka akkanaa kana ka fayyuun isaan kajeelamne kana
irraa nyaachisan kulli yawmi nama tokko nyaachisan homa nama tokko nyaachisa jedhamu nyaachisan yookaan ammoo waan inni bilcheeffatee godhuuf illee yookiin kenniteef illee taha yoo isuma nyaata wasaxaa nyaachiftellee himatahaa jechuudha akkaataan qadaa akkana laala baarakallahu fiikum gabaabinatti jecha جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رجالته وضايت ويتني جرتني ميتشمان مبطلات الصيام كسر بارك الله فيكم wanni sooma balleessu waa hedduudha tokkoffaan nyaata lammataan dhugaatiidha sadaffaan waan ma'anaa nyaataaf dhugaatii kana qabu intabihu nyaata dhugaatiin hin balleessa jechaan sariiha quraanaa keessatti dubbatame وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يا ربي سورة بقرة تدبب سديتا من تربا كيسة ندبته نياتاف دوغاتين هم بلسة يجورا غاري ربين حديث تقول ربين حديث تقول هاي نتنياتا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود خيط الأبيض خيط الأسود كان رسول حديث سيئة كيسة نفسرني جران إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل يعني رسول فسران دكان هالكنيتي في فجر صادق نبهي إفننتي قيا أدان ما به ججودا الخيط الأبيض والخيط الأسود كجر أم يكون مرة فجر صادق سنبه ججودا أكو مريفو تعريف سوما كيسة تجال قبط جن من الفجر جرين نفسر يكون وجدت بريد عن ججا برين أرقمودان إيقاسان إسوما سنقوتتا أفق أبوسان اتفوفا ججا أفق أبينسسان أكم فر جدو تنتي أفقبا هاقمتنان إلى الليل هاقال كنيتي هالكن أدونغ تسينو لججو مغربا فأزانو هاقا چيتي أفقبودا كان نصي سريحان دوغمي واني معنا لغاتي دا تكا معنا نياتاك أبو وسدي علماء كانت تدكب سيسان توكو فنياني وابوفتون تهمون تهو هنتهو كنلين حكم مبشان لغوتي التجيرا كنافو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيست مال جران وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يو صومنك أبات مالي فنيانت بشان الفودو كان هونغانغهي يو صومك أبات موتكم الفود يجا مالي في يو بشان كان حفورا كان الفوتة غرات تغسيدابري صوم بلسجا كنري كنلين من فتغرا غرات تغتيجسو دندهو كنافو كنلين حكمي بشان لغو كيس جرا يجا akkuma san alibra al-mughadhiya folokos yani wan yoo namni dhibame nama radaaban bakka nyaataa ka dhaabatu kana kunilleen hukmi nama nyaate san qaba nyaanni kamareefu irraa dhoggame sani akkuma san dhiiga namatti waraabulleen namni tokko dhibame yoo dhiiga katti waraaban taate kunilleen hukmi nyaataa san qaba hukmi nyaataa san qaba jechuudha kunilleen ittiin jiraatuu ni danda'anii jechaadha gariin ulamaa keessatti haasaballee haa qabaatanii amma dubbiin akka amma jenne kana agasitti waasha nama nyaata dhugaatii funyaan buufatu polokos ofirra dhaabuu fi dhiiga ufitti waraabu shan jahaffaan kasooma balleessu warraa wajjiin rafuudha haraaminaan isaa akka amma reefuu jenne sanii baarakallahu fiikum yaani irra hamaan waan sooma yoo ittiin balleessa rakkoo guddatti nama geessu isa kana jechaadha kuni ji'a lama walitti dhaabdee soomuu qabda osoo guyyaa lama kafurtu taate ji'a afurtu si qabata waan akkanaa keessatti rabbi nama haatiisu shabaabni uftiisa namuma kennarraa wanni akkanaa guyyaa afur walitti dhaabee sooma waan akkanaatiin balleessuun argamee jira ji'a 8 akkamitti walitti dhaabee soomuu danda'a kafaaraa kana ofirraa baasu billaahi alaykum ji'a 8 akkamitti walitti dhaabee soomuu danda'a yookaan illee badii as'aan hundalayne rukni islaamaa diige barakallahu fiikum waan kana irra uftiisaadha isiniin jenna barakallahu fiikum inni torbaffaadha beekaadhaan bishaan ofirraa baasuudha maniyyi istimnaa waan jedhamu jechuudha kanallee hadiisa qudsii keessatti akkuma rasuuli jaan sallallahu alaihi wasallam yada'u ta'ama wa sharaaba wa shahwatahu min ajli hadiisa qudsii keessatti fedhii lubbuun isaa feete naaf jecha dhiisa namni soome kun jechuutu jira namtichi bishaan kana ofirraa baase maniyyi kana ummata hin ofirraa baasu yoo ka ofirraa baasu taate mubaasharaan tahina beeka yoo ka ofirraa baasu taate fedhii lubbuun isaa feete san rabbiif jechan dhiifne jecha ka rabbiin naaf jecha waan lubbuun isaa feetu dhiise jedhu san inni hin dhiifne jechuu kanaaf kunillee sooma balleessa akkuma 8ffaan attaqayyu amdan beekaa yoo haqqise
kunilleen soomani balleessa yoo ammoo dirqamaan ka irraa bahu taate soomni isaa hin baduu jechuu dirqamaan irraa bahe. Inni saglaffaadha haydiin soomani balleessa osoo aduun gadi hin seenin xiqqoma magriba durallee yoo ka tahu taate sooma guyyaa sanii qadaa baasuun isaa ni barbaachisa. Maaliifi osoo waqtiin hin gahin soomni bade jechuudha. Akkuma san kasanitti aanu ni faasiidha yoo aduun gad seenuun dura xiqqoma kadeettu taate sunilleen soomni guyyaa saniitii fi gaafa dhiin irraa cituutitti wanni isiin furte kunilleen sooma balleessa jecha. Da'iinsilleen dhiinni nifaasii itti dhufuulleen sooma ni balleessaa jechaadha. Koobaan sooma balleessamuun balleessu jechuu keessatti ulamaan wal dhaba qabanii sahiihni koobaan yoo koobate namtichi sooma keessa soomni isaa hin baduu jechuudha. Soomni isaa hin baduu jechuudha. Hukmi inni bada ka jedhu suni ni nassakame sahiihni mansuuki soomni yoo koobatanillee namticha koobee fi ka koobate irraallee hin baduu jechuu. Baarakallahu fiikum. Akkana fakkaatti. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافيتك يروح الدوبة كان كاتجرا دبرتين قرين رمضان كان أمة إسلام والجنس ومجتة عادة يوكان تري جي رمضان كيس يترو فقراء دواتين يو فرا أكن ندف نقوت دنداما. أولا كان كيستي علماني كجدان وان كان إسين اتي أمنو قبدي maal jechuutti amanuu qabdi waan hanqoon isitti argamuudhaaf isitti dhufee miti waan rabbiin katabahu Allahu ala banaati aadama kulliha banaata aadam kulli marratti waan rabbiin katabe malee waan isii qofatti dhufee miti. Kanaaf jecha dura waan rabbiin isiidhaaf qooda rabbiin isiif qoode kana jaalatteetuma gaafsan furumatu irra caalaadha jaanu lamaani. Qooda rabbiin isiif qoode kana sunna rabbiin isiidhaaf karaa godhe kana ka rasuulilleen sallallahu alaihi wasallam gaafa wanni kun isinitti dhufe nyaadha hin soomina soomuun hin ta'u jedhaniin kana akkanumatti qeebaltee akkanumatti soomuutu bareeda kanatu irra caalaadha. Haa ta'u wanni isiin fudhattu kun yoo ka isiin dararre taate sihhaa isii irratti hedduu dawra takkaahuu xurii itti dhufu kana tashwiisha harkaa godhutu jira. Takka torbaanin itti dhufutu jira. Wayita waan kana fudhatanii jaan tashwiisha godhe. Wayita garii waan dur itti dhufurra fatraa dheertuu irra taa'utu jira. Tashwiisha isii irratti godhe. Wayita garii kamma waan maan irraa bahu kunu guddatee isii azaa godhutu jira. Kuni marti waan dararaa inni namatti fidurraahi. Kanaafuu irra caalaan dhiisumatu caalaadha. Yoo godhatte sharti isiin dararre yoo ka godhattu taate wanni sun ka isiin dararre yoo tahe imataha mubahuma ima bakka jaan barakallahu fiikum. Akkuma san bakka tanatti wanni tokko ka beekuu qabnu wanni sooma naman fursiifne yoo madalaganillee oma sooma balleessu san keessaa dalaganii ka soomne namarraa hin bannetu jira. Suni maali? Nyaataaf dhugaatiin sooma balleessa jenne osoo dagattee nyaatte ammoo soomni hin badu. Osoo dagattee bishaan dhuydee osoo dhugaa jiru yaadattee achumatti yoo dhaabde soomni keessa hiihuma. Rabbumatu si nyaachise rabbumatu si obaase akkuma rasuula jaan sallallahu alaihi wasallam. Osoo fajriin hin baane jechuu yaaddee osoo ka nyaattu taate eegasani fajriin bahuu argite homaa sirra hin jiran kanallee rabbumatu si nyaachise. Rabbumatu si nyaachise. Walaakin ihtiyaata guddaa godhuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Kanaafu dagatiinsi yoo dagattee dhuyde takkaa dagattee yoo nyaatte soomni hin badu. Akkuma san dhiigni qaama namaa irraa yoo bahe dhiiga heeydiitii fi kan nifaasii kan tahin fakkeenyaaf namtichi tokko yoo funuunni funyaaniin baha yoo madaan isa dhiide yoo tahaliilaaf dhiiga irraa fuudhan laaluudhaaf mana yaalaa dhaqee dhiiga yoo irraa fuudhan dhiiga laaluudhaaf yoo takkaa dhiigummaa yoo kanamaa kennullee taate ramadaana keessa warri gariin koobaadhaa fi kana walitti hidhullee nima jira hadiifni koobaadhaa eegaa mansuuka jenne dhiiga achi keessa kennulleen homaan qabu jechuudha. Taamaanaan isaa duraanuu isaa walitti hidhanii takkaahu istihaadaa dubartii yeroo hunda dhiigni irraan cinne mustahaadaa jedhamtu yoo ka tahu taate akkanaa kana soomni walumaan ta'a. Soomni walumaan deema. Baarakallahu fiikum. Wanni akkana yoo funuuntellee soomni sirraan badu yoo ilkaan si dhiigee
dhiiga san gadi liqimsuu qofatu hin barbaachifne gadi tufteetuma afaan lulluuqattellee saniif jecha soomni namarraa hin badu. Akkuma san dawaa ijatti takkaa gurratti yoo buufattellee yoo ija kuulillee ijatti godhattellee akkanaa kunilleen sooma hin balleessu. Hadiifni kuuliin sooma hin balleessiti jedhu hadiifni dha'iifa yoo kuhlii ijatti yoo godhatte. Yoo takka dawaa ija buufatte hatta dhandhammiilleen kokkee keessatti illee si mul'atu waan zaahira mul'ate qofa gadi liqimsin malee kunillee sooma hin balleessu. Yoo akkuma san ilkaan illee ofirraa buqqiftee saniif jecha si dhiigellee kunillee sooma hin balleessu. Wanni qaamni gadi dhugullee sooma hin balleessu. Osoo dhadhaa matarra kaayattee dhadhaa kiiloo tokkollee mataan kee dhugee fixe soomni sirraa bade hin jennu. Maaliifi kun waan nyaata dhugaatii jedhamu miti ma'anaa saniitillee miti waan jismiin dhuge jechuudha. Gaasa oksijiinaa warri fayyadatu yoo isa ol fudhatellee kunilleen sooma hin balleessu. Akkuma san namni guyyaa Ramadaanaa keessa rafee osoo ihtilaama argee ka bishaan maniyyiin ka irraa bahu taate dhiqatumatu itti wajjaba malee kunilleen soomni isaa hin badu ka ihtilaamaan ta'e jechuudha ka irraa walitti hidhaman malee. Akkasuma mazyiilleen akkanuma yoo ka irraa bahu taate osoo naman dubartiin tabsiisin osoo hin dhungatiin osoo ittiin dhiyaatin akkanumatti yoo irraa bahe kun hin balleessu. Yoo ammoo mudaa'abaadhaan yoo ka ta'u taate yoo dubartii tabsiisee sooma keessa ka irraa bahu taate kun sooma hin balleessaa qadaanii wajjaba jechuudhatu jira kaffaaraan qabne malee. Akkuma san xiiba shittoo yoo naqatee hafuura urgaayaa kana ol fuudhallee homaan qabu bukuura hin tabihu bakka bukuuraa kanatti bukuurri akkaataa lama qaba. Sooma namarraa balleessuun isaallee ni jira sooma balleessuu dhabuullee ni jira. Sooma akkamitti balleessa yoo bukuura aara akkatti ol aaru kana of jala qabdee ka hafuura ol fuutu taate kun waan zaata qabutu afaan keetii fi takkaa funyaan keetiin seene akkanatti sooma ni balleessa. Walaakin isaa aaru achi fagoo keettee urgammaa mana kana keessa deemu yoo funyaan sisee akkanaa sooma hin balleessu jechuudha. Baarakallahu fiikum ani akkanaallee sooma hin balleessu. Akkuma san marfeen warri sukkaraa fudhatan marfeen sukkaraa fudhatan illee balleessitu. Akkasuma ibraan adiyyaan adalaata tawaraatan tuni takka reefu bulokoosa yoo taate malee marfee biraa takka waraanatan tana yoo waraatan tunillee sooma hin balleessitu. Akkuma san dubartiin nyaata tokko wayita gootu soogidda itti tahe moo ittiin taane jecha yoo arrabaan laaltee gattufte ka gadi liqimsine kunillee sooma hin balleessu. Akkuma san namni sooma qabu tokko yoo dhiqatee qabbaneeffatee jedhe kunillee sooma hin balleessu jechuudha. Wanni akkana waan isa kanatti rarra'u baarakallahu fiikum. Rabbi numaraahu barakaa haa godhu. Ahkaama sooma akkanatti hubatuu barbaachisa baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى حاجالته وابدا سنرى ابو فنه ورب ابو فتاه تدانجت من قنواتاس ميدو مرت يود ام سقباتن جراي سنيكن بارك الله فيكم. Dhaamsi ani qabu wanni rabbiin mawaasima khayraata kana hunda rabbiin nuuf kaayeef maali jechuma beeku namni kun. Namni duniyaa dalagatu bakka Ramadaana fakkeenyaaf Ramadaanni yoo dhufe Ramadaana kanaaf ciidaaf waan namni itti hajamu warri suuqaa kun hundi kurfeesseet nama eega. Warri mana nyaataatii fi kana qabu osoo Ramadaanni hin gahin waan nyaataa Ramadaana kana keessa waan namaa dhiyeessu waan namni barbaadu hunda akkasitti dhiyeessa. Kuni waan duniyaati. Mana hin jijjiiratta kaan hin jijjiiratta kuni waan duniyaati. Walaakin waan mawsima khayraataa ka rabbiin nuu kaaye kana iimaana keenna hin haarawonfanna. Iimaanni namaa dhugaadha yaziid wayanqus jechaan ahlu sunna wal jamaanitti amanani. Iimaanni namaa kun ol deema akka ati khayrii dalayduun akka ati hamtuu dalayduun iimaanni namaa gad deema. Iimaana kee kana akka inni ol deemu akkamitti goona jechuudha wanni barbaachisu. Kanaafuu waan ani isinii dhaamu أولا وني برباچسو الإخلاص العبادة لله عز وجل عبادة دلغنتنا رب ما في دلغ جدني شركي الرال يقول كل سني ناها أرغن ناها دغياني الرال يقول كل سني نما جبانا هاجد أنجتشا عجبي الرال يقول كل سو برباچسا يو شركي نتسين تلي دلغان تيبت لأن أشركت لا يحبطن عملو yoo riyaa absummaan itti seene illee dalagaan riyaa absummaan naha arganii fi naha dhaganii itti seene sun illee badde kanarraa illee qulqulleessuu barbaachisa. Idan awwalli ikhlaasa jechuudha. Inni lammataa
mutaabaadha. Akkaataa rasuulli dalaganitti dalagu waan san. Yoo akkaataa rasuulli hin dalaganitti hin dalaga jette fakkeenyaaf sooma kana soomni wayita aduun baaturraayi. Guyyaan wayita aduun baaturraayi wayita aduun baaturraa sooma jette haga aduun baatutti eega namni fajrii salaatillee yoo kama nyaattu taate sooman jedhamu kee kun. Maaliifi akka rasuulli itti nu barsiisanirraa gore jecha. Akka rasuulli itti nu barsiisanirraa gore. Rasuulli kan nu barsiisan fajru saadiq irraa haga guruuba shamsiitti jidduu kana ka sooman. Bakka tanarraa garri ati siisitu wayiitu hin jiru. Maal ta'uu dharee bakkama sanitti soomuudhaatillee kanaafuu mutaaba'aan argamuudha. Waan zamana qabu keessatti zamana sana keessattillee keessatti jala deemne keefiyyaa isii keessattillee jala deemne makaana isii keessattillee waan makaana qabu makaana isii keessattillee jala deemne akkaataa rasuulli dalaganitti dalagamuudha. Eega lamaan kun argame booda lamaan kanarratti si ijaarama wanni kana booda. Sooma kan akka rabbiin sooma jedhetti soomu qiyaama leeylii kanatti jajjabaatu ajriin kareefuu dubbanne sani leeylatul qadriin as keessatti barbaadu waan ajriin isaa hagana gahu kanatti jajjabaatu akkuma san ammas qaraatii quraanaa shahrii quraanaati quraana qara'utti jabaatu akkuma san sadaqaadhatti jabaatu namtichi nama sooma qabu tokko fursiise ajrii namticha sooma oolee san ka fursiisellee ajrii akkasii argata. Wanni ati itti fursiifte kun timira tokkochallee tahu nyaata guutuullee kennituuf namtichuma kana fursiisuudha wanni sirraa laalamu. Waan guddaa itti fe'ee itti baachisee jedha jechuun yaadin shorbaa kaase tokko kenniteef yoo sanitti fure ajrii namtichi soome sun argatu atillee hin argatta isarraallee homaa muraman rabbiin kenna fadlii isaatiin uf biraa sii kenna. Duuba ji'a kana ramadaana kana keessa fakkeenyaaf guyyaa har'aa juz'ii 3 yoo qaraate بعد فجر دا جزء تكو يو قراتي زهري بودا يو جزء تكو قراتي أسرا بودا جزء تكو يو قراتي قويت جزء سدي سهلمت قراتا غاف رمضان نبو سدي بوفته يو هل كان اللي قراو جزء تكو تكو اتيداتي هل كان اللي جزء تكو تكو بر على الأقلتي جزء تكو تكو هل كان اللي يو قراتي كوني كقوياتي هل كان اللي جزء ما تكو يو قراتي سادي دم يفور كيستي أفور جتشو دا غاف كان أفور بوسو دنديتي جو رمضان كيس يو هل كان جزء لما قراتي قويا سدي يو قراتي سادي دم يفور كيستي مرة شن جزء شيء قراتي قوياتي مرة شن بوفتي جتشو دا غاف رمضان نقدبو إذن أكنت واتكايات ودوان سنرتي akka dalagaateetii wal sii fakkaatu takka qofa buusan jedhin takka qofa ramadaana keessatti buusuun waan xiqqaadha alalaqalli 2 buusuu 3 buusuu sanii ol buusuu tattaaffii godhi baarakallahu fiikum rabbiin nu maraa rabbiin nu haa laaffisu rabbiin nu haa gargaaru warra soomee argatullee rabbiin nu haa taasisu ramadaana khayrii ka nasriidhaa rabbiin nu haa taasisu ka tokkummaadhaa ka waltahiinsaa rabbiin nu haa taasisu adda wal facaasanii gara garatti maqaa adda walitti baasanii wal facaasuu rabbiin irraa haa qabu warra tokko tahee soomee ajrii sanillee argatee jedhu rabbiin haa taasisu rabbii waan dalenne hunda isin irraa qeebale rabbiin haa jedhu dhaamsan isinii dhaamu kanuma baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن راها جالته بسم الله ربنا امريكا سن وهادرس دعوتوتا في كبجمتوت سغنتا اورمو دعوتوت قبي رمضانا كتات قفا ويا هرا كبنس نيديان كان مان تمر اجفتوتا في كبجمتوت كين قبي بروتين هانغولتي ديبنوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته